Daban nok solok na Jesus niya by mihoto, hamalok timuruan sira iha mundo tomak, no laliw minabemak iha ray timur lorosay. Liliw sa nabemak teres susar, no hetan realidade moris niya nabemak la fácil, kalakban. Hamutuk falehohau, amo Venâncio Pereira iha programa HABURAS VIDA ESPIRITUÁL, by episódio 694. By mihoto, telespectadores de MTV, nós ouvintes Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Itak sorotebes também ita bibendane, akaramos reflete konaba fuang inang nebema transforma. Hadai to festa imaculado coração na infetonian, kana infetoni futar fuan salalai. Mas bem, maluk do vencida, maluk ita reflete hamutuk, quando a festa ida na infetoni futar fuan salalai, ita rona o lulak evangelho, nebema foti husi São João behak tuir hanesane. Solado sira haloduni nune. Ni inang ni alin katak Maria Cleofas ni fen, hotan Maria Madalena hamrig besik Jesus ni cruz. Haretiha ni inan o escolante na beni hadomi, hamrig iha ni sorin, Jesus lia tumba ni inan. Na infeto, o ni wan mag idane, hafoin ni lia tumba escolante, o ni inan mag idane. No hori horas neba, escolante ne simo, nia iha nia uma. Tuir mai, tang hatene ona kata buatoto lao tuirona, atu halo tuir lo lao escritura, Jesus dehan. Hau hamrao. Iha neba, iha buli oang ida, hotua sin. Tang ne, sira habokon. Esponja ida, iha tua sin ne. Atu, tau iha fafulu, tutun, hodir lolo ba Jesus ne ibung. Kokotiha tua sin ne, Jesus dian. Jesus dehan. Buat hotu, tuir lo zona. Hafoi ni halis ni ulun, hodir sarang ni klamar. Homalok do bensira, lia maksoin. Cristo amihahi ita. Maluk do bensira. Ia fulan zuinho, tarekata festa bara, festa solenidade bara claus. Ita foi celebra festa solenidade coração de Jesus, que sagrado coração de Jesus, nebemak encerramos ano jubileu, ano santo, sagrado coração de Jesus niang. Beita tene kata ita comemora 350 anos na Jesus ni futar fuan santo mosuba Santa Margarida Maria Lacoc. Nós 180 anos existência, missão, apostolado de oração na Igreja Católica e mundo toma. E a Bíblia ainda nem está que celebramos festa Imaculado Coração de Maria. Nós está que fuan inan nia nebe transforma. Jesus ia nia inan mosteiro sa muito conia. Sofrimento wang idania dalam barak afeta inan sira. Ita ni inan sir terus wang hira hare ita wan sir terus. Ita serbe manas inan amamos ita experimenta experiência terus nia nasa inan aman wang hira ita hare ita ni wan sir la sucesso. Ita ni wan sir terus afetamos ita ni fuan, afetamos ita ni sentimento, afetamos ita ni passo sira. Butida relação entre inan aman ho uan relação de nebemak dalam barak susar tep-tepes atu ita haketa. Liutan ho ita ni inan sira. Ohi ia evangelho o fano infel maita, assunto cruz, assunto fuan, assunto entrega an total, assunto responsabilidade. Na Jesus entrega ni inan, ba ni amigo dia, ba ni apóstolo de Bíblia de Tebes, São João. São João sibo na infeto Virgem Maria, hanesa ni inan rasi. Não nemos na Jesus entrega Maria ba João, né? E pelo contrário entrega João vamos na infeto. E na infeto simo João, simo apóstolo Sira, simo itahutu hanesa ni oan rasi. Maluk do bensira. Saudade ita na religião da naran católica, né? Hanoring maita relação intimidade, ida relação pessoal entre ita ho na maromak, no entre ita ho ita nessa mão ali in infeton, e luhan ida red becreda católica continuamente ha santo, creda católica continuamente promove, creda católica continuamente boluita tu sai na fata testemunho do amor, testemunha de compaixão ba mundo. E a loro rua tu tuir malo, tanto festa sagrada coração de Jesus, tanto Imaculado Coração de Maria, e ta concentra tu reflete com a fuan. Fuan ida be Jesus nia na con hodom foi misericordioso, cada fuan maromak niandoni. Ora maromak ida nebe mitare pessoas Jesus, e tamos belahare, fuan maromak nia ida nebe mag representada, husi feto ida, inan ida, nebe mag ni fuan transforma moris. Na infeto ni fuan transforma moris.
Hahukera susini hatan ba anjo Gabriel ni anunciação atu nia sai inam ba Jesus la fácil. Ni sim muda a história da humanidade. Ni sim muda a história da salvação. E da sarnehoto agora da fiar igreja de nara católica apostólica romana né, também sim ida husi na infetonia. E ni sim né la fácil. Lori toda no iwing beni hasoro husi queres início ni la tene botida. Ito mate, to ni wan mate. Ito ni rasik, isi no clamar to magsaba laleha. Mawali na feton do bensira. Si te reflete di diak na manera de clientebes, hadai to inan barak i hita ni rai timur, inan barak i hamun terus tebes. Imagina inan barak na memang tinggal lakon sira ni oan. Hanesa na infeto lakon ni oan. Wan mana mesak ida red, único filho ha cruz, ho manera ida na vema ka cruel tebes, violento que tebes. Itaharei no infilfale via sacra estações no sem hatne. O isamak inang ida acompanha ni wan sofrimento tomate. Todan tebes. Ba ita timor ni liu ita ni família sira da labarak ita nessa inan ama ita prefere ita ni wan sira mahakoi ita. Ita prefere ita ni wan sira makahalot ita. Wan hira inang ida aman ida maktingki halot falsir ni oan nela fasil. Wan hira inang ida mating hakoi fal ni oan nel fácil. Wan hira amang ida mating hakoi fal tanto ni wan feto tanto ni wan mana nel fácil. E Satan acontece ita ni sociedade timoriana aman ida tem que lá com ni wan feto mesak ida. Aí la fácil. Lá ia lefuan atu ita kolia. Lá ia expressão atu ita expressa. So di ita contempla e medita mistério boterne o fier katak. Na maroma kire bahatene liu realidade ita eman ni moris mag se fokbit at ita hetang kaman, ita hetang solo. Imagina, inang ida tinggal lakon ni wan mane único ni wan mane mesakida, kan ni wan feto mesakida. Ni sentimento ni fuan bel nak fera. Wa hiri ta kolia detne, kaman los. Fácil, anessa how explica da dag pa imi. Mas bom hiri ta hasoro realidade se toda anessa ne, ita senti ita ne isne badak tiha. Ita se senti ita ne passo ne klo tiha. Acontece fil-fila tiana, acontece bebek. E Satan wan hiram ita lakon uan ita, lakon wan feto mesakida, wan mana mesakida, ou qualquer uan ita, e também maselo mak estraga. Também maselo mak oho, por exemplo. Ho maneira seda de. Ita ben imagina ina na nefuan, ka aman na nefuan, lakon wan mana, lakon wan feto. E Satan lakon wan mana mesakida, ka wan feto mesakida, e amores. Mas ita tu reflete hamutuk inang ida ni fuan me transforma ne inan Maria ne inan sira ne terus makane sira kousita fulan walo e fulan sia e fulan sanulo e sira bok an la fasi sira pasu kla tambane maluk do pensira liu ba imi jovem sira mane klosa no fetoran buka domi tani amano inan liu inan sira be makousita buka tu halibur sira hamoto buka tu for consolação divertimento basira hobote bim hete heno itabela. Ita reflete. Inan hira iti nuar makla tere do susar. Heta toda oi. Wan hira makla abandona serni inan serni aman. Wan hira si susar terus inan aman akompanya. Susesu tia, matenek tia, riku tia, hetan dia bototo tia morishne, inan aman moser la liga ona. Dalla barak ito na familia ne, ita wan barak. Inan aman ser kousita, nain hat, nain lima, nain sanulo. Mas quando sira terus no susar, atu hetan neto anida batang matang basira ne susar tebes. Wan sira, wan hira bot ona, forma uma kain ona, itanina aman sira moris mesa. Na, se matang matang basira na barak, itani abi sira, itani primo sira, itani abi sira si foho, makmitang matang basira. Ita husu graça atu ita hototo, iha moris ida nessa tatawag ita moris ba, husu na fating graça atu ita hototo, iha fuang ida inang niyan. Fuan ida transforma. Fuan ida transforma kataksa. Fuan ida hatene hadomi bebek, no hatene hadomi banafate. So dit fuan ida iha doming ne, so dit fuan ida hadoming ne, magbele transforma. Mai, ita usa ita ni fuan dominian, hodi transforma malo. Hodi lori ita, bisik dita manemaroma, e atu ita hatene hadomi malo dia kliutan. Desejo baimi, festa imaculada do coração de Jesus ne ida, devemos transformar moris. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo.